Chinsa Ikomi mesane ya mangana mayali tukoneria chumaine chitariki 22 mutinyo kabero mwaka 2022 ko irali bagali abane gukwari ni SMS eto ya mangana mayango manyina rali ali atekire imena isko ya gusino kubori kwane nyora ko bamuna inche go ikomo linyana nabakwanda gutubwati asenseme ya mitandao tonyora asenseme ya Facebook tonyora Ndizi TV News pega asenseme ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News bago na bago to tweet @Ndizi TV News ne kerengeri kya honi go tukyargandikire dega kirayensa gwetera sinamba eyera siskini yawe gono kubori kwane nyara ko bamuna inchi go ikomo elio kumanyi ayuamo na mangi muna botambe tetariane Brigton Makori Temano majumulia soko chora kulilia mangana maya kurwa gitaseni kya Ndizi TV asensemeri yori ogonkonya sensemo ya omonu Yebimanyererio nigakuru kwa Joshua Auta ekarutukuska bosini otugochakira kurwa sensemeri omo senator we county ya Kisii Professor Sam Ongeli nebona nyarega kubolia abamenyi be county ya Kisii gochiko bachora barai hanne bali baranyare bakorete bikorwa nabarai bali baranyare bakorali omuremba sensito ya Kenya hanene niganyarega gotebuna nero byatunya aba Kenya banyare bakwa omurai bw'ikyama kya ODM Raila Odinga oyorigetie kirokyo president sekirokyo barayo bonna sense yeito ya Kenya igariko yakwana aya ekero omurana nababwatani baya sensemo usababwatani kurwase ebunge ya machoge keraendete gukwana barabo kulende kuranyoranga kyongeli anyara ka ukwana unity of purpose, because where there is chaos there will be no development. Where there is peace and harmony, there will be development. So what am I saying? Every right thinking Omogusi, please, I beg you, vote for Azimio ya Umoja. Ekero bantu tikarta senseme ya siasa ni gobona ba Kenya banyarire bakoboliwa gochikoba abarai anne bali batari gukwana chingwana chuguturoni omorembe kurende asibana aba Kenya banyarire bagosegetona nerebuya banyare bakombya na kobanga abarai bali bakwana chingwana cyanya chuguturoni omorembe ka ukwana getaseni kya Ndizi TV yokuriye kirokyo wa MCA ase ward ya Kitutu Central Samuel Nyamali ni ganyare ka otebuna nerebuya aba Kenya kombya abantu bunawe kyagera mbago chinjitabi eyo nabaye burai asensito ya Kenya tabibu ne yuno mukwanira takoiwa igonda kwanira abantu bakichikuranga tafadhali abantu bunabo mbatuburukania toborwe network ya storage igo abantu nabo kabakona kuturwania merembe kiango tibaraleta abana baba batangane bosio baleta abangina baba batangane bosio baleta abairi baba batangane bosio turumaya na ande ntunduru cyo toka nsema ya kisi igento kerorongana ki oyo taete kuturwania merembe iyo bono nane kurera mapema gakora amabande ekure yutiga kiro montamu beke ngakure itayo oyo ore chinga nanya are koni kura yae amanyenga magendera so bara kure ikiare kura ya unera magenderao igombu yotigare seino oake kura seino ochori kiongozi ore mete ikiare to no chochora abantu baisike kiongozi kwa bachoriro monto mobe magendo tare chikobali na ndesi kwaru naro witira abantu bamino so nigere bya kiro montati garasale Wasi soberi ake kurororo naria magendera racho inare mechando mbwate currently aba murambali na ruanete bagatwali bitambulisho bamanyire kwanga uchiko bwate kura bagotebenga bagoserwa bamane kubwate kura igongwanye tukunyara gute kumwikira mosera chiko bwate kura tari chiko bwata kura so tibara manyange kura nesela to kunyara koegwa igente gekorukwa basari goseba konye bonde bwansipi igente go identify so gutuka ne kura igai kule arote kiro montabu ate ekera abwate baminyoke bwango chitarasiekeru unabona ba Kitutu Central baruti abandiye mbakobe babwate kure asinga kejeju Samuel ni wananyare kago segeta basaye wesokera kuriye birugo aho asibega boli abasaye bamwe abako ba amagoro goseko bakonya irigo chikuire birugo byoburai aho akerate buna ejinero chinga kichabasaye batakire koira mabaga aho yoburai ya sensito ya Kenya asibega tebuna bandomba nyara bakomo chabasaye korengana basaye nigo betumire na kuriye birugo aho meyense ya Kenya abana youth bonsipi igonta de baboriega igera abebuya ekera abana youth mura support umwana youth ino irabe gento kengencho tikakona ukuminga chibesa nganchire siasa na kyo mwana youth aratwara chibesa onye tago so siasa momo support
mwana yuti ndogo chigocha mambie ndemo se kota banga siasa ne chibesa bana yuti bali konyara bese barabona kura so abangi nabone gati abaye guri bagarigiya abangi naberuanerere nande bategere ruguya undi tasa kona koleta mangana mange lastly nare gocha koteba iga abantu bakitutu central ward de mango mundu kusamuye nyamari nyangao mwari Umona chebina monene gosemo chief justice Martha Koome ni gobona nyarika watebone kikambero ni gobono kirobiri na nebina biri birombekeranete oro ni gobigo chikoera korengana nigo abana chebina banyare bakwegeriwa na kibago chigukura ebine ebi na kuna chebine ebi ni kaya kwandaya keratebuna na baruwa Nensemo kikambero ni gobe yariganira nene ekaroto kwenda sobo chorio bonena ni gatebuna andake ebina biri biraji guhateka kurwa sobo chorio bonene ni kikambero kiraji kubigamba na kubigayana asegeka egeke. We must be prepared to handle all election-related disputes expeditiously and fairly. Pursuant to this, the Judicial Committee on Elections, as you know, is implementing our election preparedness work plan that includes training of judicial officers, and they are doing this in collaboration with the Kenya Judiciary Academy. The training plan targets 361 magistrates who will be called upon to handle disputes involving elections, and there will also be trainings for High Court judges which have commenced, while those for magistrates will be organized in 9 regional cohort sessions running from the 9th March to 20th April 2022. This number is enhanced from the allocation, taking into account the kind of disputes that we had in the past cycles. And we are really hoping to equip you with the knowledge and the practical experience of how you can expeditiously dispose of all the disputes and all the emerging issues that come. The training is very intense. It tells you what to do and what not. And what to do, what not to do. Great Gold Gardens imeya triva ni gobono babuli ne kibao kwana maiga yo monto yo mugo se invest ya mukwenda Nensemo ina gutagura esiwaraini Nensemo yo asibono batiguri ba no muchando monene ningikirete oyigotagura nonye kina kire ase koti na kanyete okunajwa okwana gosomoteneri wo Edward Property Limited John ni gobona nyareka wate habuna nigo monto yo tagorta sayo akorta mamajo korende nigo basinu kibao kwana nigo bona baganyire kambero kinyarage kuru okonocha. We were taken by surprise when yesterday Safaricom Mall, the Safaricom staff pension scheme, came and started to demolish our sewer line without informing us, despite the police coming and asking them to hold until we have a meeting on Monday. It is surprising that they're doing the work over the weekend, even as we contemplate taking a serious court action against this malicious damage to private property, and we hope the authorities and the court shall give us redress. There's a court case in the matter, and since the matter is in court, we are law-abiding and we respect the court decision, and we also expect our neighbors to respect the neighbors' property so that they don't demolish somebody's property maliciously without even telling them and giving them a chance to remove any works should there be an interference. Engineers and the quantity surveyors are going to quantify the damage, but honestly it is a big damage. It is not anything less than 500 million. Murai wekiama ODM Raila Amolo Odinga ni gobona nyarika gosingereka otebuna nere bieka uranyarika kwimukia birango bya uchumi bibia serikali sense ya Kenya boigo ni gobona ababuli aba Kenya gochikomwali baga gosikumwa kira chikura ekera bwatiganga yayo ko murai ugatana sense ya Kenya ko yakwana yari tukurigoro ekera linga Nensemo ya Coast Raila ni gasingereka otebuna nere bieka oisaine gotoria gosikobori Kenya kurwa somo chando bobukurumi boigo mochando bugotatuare bintu aba Kenya bakoria. Tango nasema baba tunanganya watu hakuna pesa. Mimi naambia hao mimi Raila Amolo Odinga nitakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa hii. Na mimi niko tayari kutembea na nyinyi tukomboe taifa letu, tulete mabadiliko kwa taifa letu. Kama Ruto amekaa miaka 9 kwa serikali kama deputy president na ameshindwa kusaidia Wakenya kwa
kurudisha gharama ya maisha chini. Siawache nafasi sasa baba aingie ili asaidie sisi. Hiyo deni wao wamepandisha, lakini sisi tuna dawa ya kutibu hiyo deni. Tunatambia bwana Mudavadi kwa ajili ya maneno, wewe mwenyewe ulipokuwa waziri wa fedha ulipandisha hiyo deni. Wewe toka hapo kuna suluhu. Wacha baba na wajane waingie pale. Wao ndio walisema ushuru uwekwe katika petroli. Ruto mwenyewe alisema hivyo. Leo wako pale Meru anasema ya kwamba yeye anatengana na hiyo maneno. Mungu hapa si Mungu. Chimba ama mabwawa makubwa, bwawa ya kuvuna maji ya mvua. Wakati ile mvua inanyesha, tunavuna hiyo maji ili kama sasa kwa kiangazi imekuja maji ipe kutoka. Ekero gitigarite Chinsa Ikomi aburi tukoria ngiwa nenekero umusangano bw'ikiama gia Jubilee roberi uchoka kana Nensemo yasagana nigobona barai akurwa Nensemo ya centro banyane bagoteabuna amarigani nigakiranire asumusangano yo asebano bakuragwa noyo kaberu mu wasiri bwa mache sisirikali uki asebano bamochiri bali bakomoju murai bwense Uhuru Kenyatta asebirengereri byaye anekerekagire buna niga gochikomoko bokumurai bw'ikiama gyo DM Raila Amolo Odinga boigo nigobona bamochiri anene bali bakomochie budget iyo mwako yoga. Sema ya kwamba kiongozi wa Mount Kenya region ama Mlima Kenya bado mwenye ako ofisi ni Rais Uhuru Kenyatta, vile ndio party leader, na kwa hivyo ile ataonyesha sisi kuingia ndio tutaenda, na ameamua bado tutakaa Jubilee. Wengi wetu wafuasi, wengi wetu tumeona ile kazi amefanya, tumeona ile mambo ya amani ambayo ameleta kwa nchi kutoka wakati wamesalimiana na ndugu yake Right Honorable Raila, na tuko nyuma yake. Tumepata ujumbe kwamba kuna watu baadhi ya wajumbe ambao wako kwenye mlengo wa kupinga serikali. Walikuwa kwa serikali, wanachukua mshahara kwa serikali, lakini wanajifanya kama hawako kwa serikali, wanapinga serikali, na tumepata ujumbe kwamba wana mpango wa kuharibu mpango wa kupata budget ya mwaka huu kwa kuleta mambo ambayo hata hatujui wametoa wapi, kusema wangetaka kuleta mambo ya wheelbarrow katika budget, sijui nini katika budget. Na hii budget inatengenezwa kwa mwaka huu ikiwa budget ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameleta, ikiwa ni budget ya mwaka wa 2022 mpaka 2023, akijua wazi kwamba serikali itabadilika mwezi wa 8, na wale watakuja mwezi wa 8 watapata nafasi ya kubadilisha hiyo bajeti kulingana na vile ile mandate watakuwa wamepatiwa na wananchi. Serikali nigobono yabekire miroberi iri kwenda kibunango sirere gosingo korore amajandori bwa gitaba Kenya nene bali bagore Nensemo jiri cyumurakera anene ekerobone serikali yachakire miroberi kwenda kibuna abantu abukonyora bale ndagera boigo nkwetera nkonyora bale endagera na mariogo eniga gocha maiga yumurai bwense abu litukuregoro kubwatuka chindagera gochase chi county emerongevere na isatu anene chiri cyakire no mujando bwenchara amo no mujando bumurakera gukwana litukuregoro murai nigateberuna serikali yaya nigo yabekire miro yabe neri kwenda kibuna abantu abo ngokonyi bale korengana barabu nigo bale abakenya. Therefore, this flagging ceremony I see as a ceremony of flagging off a caravan of hope, part of the many interventions that my government has undertaken when we declared the ongoing drought a national disaster, and we immediately began to put into place measures to cushion the affected populations. We also launched the Emergency Relief Cash Transfer Program, which saw the disbursement of some 305 million shillings through the M-Pesa platform to 225,000 vulnerable households, translating to a population of 1.127 million Kenyans. Further again, this year, a total of 508 million shillings was disbursed to 169,000 households, translating to a population of approximately 846
1,000 Kenyans who have been reached by this cash transfer. I also direct all responsible ministries and agencies to ensure that the livestock offtake program, the water trucking program, and donated medical supplies and relief food reach the affected populations in these counties without any further delay. Mwanjumulia yuna na Makori Chinsa Ikomi kolende nyora gikoraga ense ya moya bona marogo no chikonyora yua mange hanena ali abali kibeto benda tekuya sangeli imena isko ya gusiongo kobor toska nyora na bakwenda kuboti mirobiri ye gwetera sensemeri mitandao tonyole Facebook Ndizi TV News pega sensemeri ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News pega sensemeri ya Twitter na bako to tweet @Ndizi TV News karengari kiao ni gotukiarian kiretaiga kirensa gwetera senamba yera seskini ya igora abugo toska mirobiri ne menge Ndizi TV Nairobi ansumugusi ya koletere sensemeri ya oyore gonkonya sensemeri yomonwa Yebimanyererio nigakoroku Joshua Auta na injeri tariane Brigton Makori twaraburiro bya no morogo bumya. Bye bye. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omurubiri okubwatia nigo kurigererwa nebigori byonsi.